Então, hi kombela ku va hosi ya matimba hi pfuna. A yi tshembisi ku hi ta mi tsakisa. A ku zanga na siku na limwe rito loko li xumayeliwa li tsakisa vanhu. Rito la Xikwembu li tsakisi munhu. Rito la Xikwembu lo pfuna munhu. Rito la Xikwembu i pfala li tsakisa a Xikwembu. Então loko hi tala hi ta mu nyika rito, a yi tshembisi leswaku hi ta suka lana mi tsakile. Ma ta tshembisa ku lava nga ta li amukela rito i vanhu lava nga ta suka lana va ponisiwile. Hikuva rito i pfala li humesa ka xidyoho. Misava leyi nga ka yo nyamuntlha yi bohiwe ngopfu hi xidyoho. Misava leyi nga ka yo nyamuntlha yi bohiwe ngopfu hi wosi. Misava leyi nga ka yo swoswi yi bohiwe ngopfu hi timbangi. Misava yi nga ka yo nyamuntlha vavanuna va fema tentasawu. Misava yi nga ka yo nyamuntlha vavasati va hi vukati mhaka wunghwavani. Entangu loko hi ta haleno hi tela ku tatilisa xidyoho lexi xanisaka misava leyi. Xidyoho lexi vafundhisi nyamuntlha va chavaka ku swi hlaya hi mhaka ku va nga pfumala mali. Mhaka leyi va yi tivaka hi xidyoho va chava ku hlaya hi mhaka ku va nga luza mali enkerekeni. So hina loko hi ri laha a hi la ku luza wa hi nyika mali a wu hi nyiki mali. Hi teki hi suka lana wa swi tiva ku loko u nga hundzukanga u ta ya tiheleni. So a yi tshembisi ku va hi ta mi tsakisa. A hi na marito ku ri mi tsakisa. So ho va ni marito ku loko u pfumela Yesu loyi a ta kota ku va ku humesa eka xidyoho lexi u nga bohiwa ka xona. Kutani loko ni vanhu va nga ni mabibele a hi pfuleni Marka 5 hi ta dyondza hi ku tlulatlula a ku va hi ta kuma nhlokomhaka. A hi dyondzeni Marka 5. A hosi ya matimba hi pfuna. Pau. Bro, haverá pessoas que vão de querer gerar mensagem.